Xayrli kishlar do'stlarim, chixillarigiz. Biz mana Tulpar торговый центрына keldik әле. Sizga bir ko'rsatib ketasim kela. Oqbarsqa kimlar shin ko'ngildan balet etalar, jonatalar. Shapka bilan kepka olsag'iz bo'la. Bu endi Tulpar торговый центрында birinchi etajda 9-pavilyonda boshida tobirga bo'la. Ha, ko'rsatib ketaman. Biz magazinga kirdik. Kepkalar 950 so'm. Bunda kelib ola olasiz. Шулай ук шапкалар кайткан. Хәзер бит көннәр суытты. 1100 сумга шушындай шапка алырга мөмкин. Икенче төрлеләге бар. Шулай ук 1100. Алар кигәч бик матур итеп күренә. Килегез. Акбарс уеннарына Казанга йөргәндә кепкасыз, шапкасыз бармагыз.